Itinagan ti Ama. Napalabas. Nagresponde de Hepe Salvador iti may sa hostage taking. Idinaikan iti gundaway ti Hepe. Pinaltugan nan ti suspect nga isut na kaigapuan ti pan nakatay daytoy. Adu tinaragsakan iti inaramid ni Hepe ngem adalat ta dagiti saan ang naragsakan iti napasamak. Iti sabali a bangir. Kinasarita ni Mr. Wong ni Padre Simon ket adain singasing na asaan ang napagkadkadan ti padi. Nagturong met ni Hepe Salvador ije simbaan ket nagsarita da ken ni Padre Simon. Itagagayem, denggenyo tituloy ti nobela tayo na paulwan. Itinagan ti Ama. Kunak tupay ket. Adda parikot iti dayjaan na pasamak. Narding, Adda ka di mo nagustuhan gapo iti dayjaan na pasamak. Jack na gustuhan tinaramid mo. Ne, di ka maawatan, Simon. Anya ti dakas iti inaramid ko. Inaramid ko lang ti trabaho. Ado tinaragsakan iti kasdyan na pasamak. Wen, ado tinaragsakan. Ngayon panagkunam ka di. Kat naragsak ti Diyos iti inaramid mo. Simon, Biag ti tao ti kinatal mo, Narding. Di mo ka di napanunot, dayta. Simon, 5 a tao ti pinatay dayja adupang. No saan ko nga inaramid ti kasjay? Ang mga no adapay sa bali na iraman iti dayja na pasamak. Saan nga umdas dayta rason, Narding? Kasano pa makapagbaliw day tao? Kat ginibusa mo ti biag na. Inaramid ko lang ti pagrebangak. Saan mo apagrebangan ti pumatay? Delikado dayja a tao, Simon. Adda pinatay na. Di mo ka di maawatan dayta. Maawatak. Nga maawatam kumamat ti puntok. Dayta lang tikit-kit dawag. Agsubsubang samot da Hepe Salvador ken Padre Simon. Iti anya aga po. Jak amaw balasang ko. Ngum kita ti jardang agsarsarita. Madlaw nga agsubsubang da. Amangan noad da saan da nagkinaawatan. Awan mo't siguro, yaya. Ay, sapay la kumatakas tangag paysaw. Amangan nga may noan niya ti mapasamak. Noad da saan da nagkinaawatan. Anya tinapasamak, Padre Simon. Adda ka didiyo nagkinaawatan ka ni Hepe Salvador. Monica, di na ko man pagsaludsudan. Ha? Anda nagitiba nag-asaan na narumbang nga ibuksilan pa Maawatak, Padre. Sige, agpakada akon. Naskan nga agawid kamin kaniyaya ising. Taimbagak ka ni mo mga agsubli kami mutla ang adagos. Madamdamalaeng nasipgat ton Joda. Nyamawan pa'y lang daising kan Monica. Agtalagak ka ni Monica. Kunana nga agsublida matla adagos. Katpatsak nga agsublida nga rod adagos, Leon. Jonah, Kan may isa, ijay simbaan tinapananda. Anya ko matipagpaggadanda ijay. saan tayo nga mono kaano ang mapasamag ti may sa abanag, Joda? Kat dayta, ti pagdanagak. Leon, Imbaga kon ken ka ti may papan kini Mr. Wow. Isual din nagmapabasol, iti kastoy a panagdantanag ko ita. ne, adan nagsardang alugan. Masiguradok nga addan da Monica. Nakunta-kunti tawa pinaawagan nyo kanya, boss. Kod. Kano makasangpet da San Bartolome? Opo, mananalpas kami nagsarita. Agrobwat da kanon kadagiti ikuyog na kakadwa na, boss. Nasaya taunay, Maximo. Iti kasta, lugi dagos, linobisyon simpaan. Sigurado nga adon tumanan kadagiti umili ti agbilib ka, boss. Laita talaga pulpos ko, Maximo. Timala ka atensyon umili.
Tapno agtalak da kanyak. Kaya tiniinot, sakton bigpikan da. Boss, Numapasamak kasta. Nalaklakan ton, masolo dagiti ni Koso, Don Leon. Adadanton di na mo alamiden na. Madadael diskarte na. Taitanton kung taway ko, Maximo. Naurnos ti panagpakadak ka ni mama, papa. Katinumpal ko ti karik nga agsubli kami matlaang adagos. Saan aday ta ti puntok, iha? Kat amom day ta. No ipilit mo ti kunam nga agpaggadak, papa. Ipilit ko matngarod ti kayat ko adoktalan kan ka. Monica, Nagsarita ta saan ka di, papa? Nagdamagakan ka? Kat pinatik amin nga insungbat mo kanyak. Ngam apay akasta ka ita. Isong aging nga awan ti maamwak ama di amapaspasamakan ka. Kumpiyansa akmat, nga awan apulos ti pagpaggadak. Madlaw ang naunag ti pampanunuta, Ma'am Chona. Ising, Adda ka di parikot mo. pampanunutak laang ti mapaspasamak iti agama. Ma'am Chona, Talaga naturad ni Monica. Prang-prangkaan na ti amana. Kat maamakak, taamangan numaibos ti pasensya ni Leon. day talang agpaiso Ma'am Chona. Amangan no anyan tukit day ti mapasamak. Nukas ta ti mapasamak. Diyak to ammo, no anya ti rumbang nga aramidag. Sigon iti binilin ko at tao tayo amo. Awan ka no mati makapatap nga aramiden dagiti tao ni Mr. Wong. nasaya at no kastabogi. Ngam saan tayo nga agtaliklatan? Kas itinakunakon. Puso dayjay ang Mr. Wong. Amangan no adakit di plano na ket iso ti sagsaganaan da iti husto. Anya, Kasta ti kinatuso ni Mr. Wong, Bogi. Iswarum bang lama paliw ti amin na tignay dagiti tao na. Taamangan kiti no adda plan-planuenda nga aramidan. Sigurado ka kadi iti day ta nga aramida, Monica. Huwan niya ya ising. Marikriknak nga adda ti maduktalak. No makisinningadak kini Mr. Wong. Anya, ay sus, Monica. Di mo't saan akayat ni papam amaya sidag ka iti dayjay akasosyo na iti negosyo. Amok day ta, yaya. Nga marikriknak. Adda maduktalak no makisinningadak iti dayjay a Mr. Wong. Di na ka di kasarita, Simon. Itepeng nagdaak dito, ya. Noon niya man tinaramit ko. Pasensya ka lakuman. Maawatam ko, mamat. Trabahok day ta. Ala, lipatan mo na dyan, Harding. Agyaman ak, Simon. Imawag ni Monica. Kaya't natin mang itulod iti tulong iti may saan nasa uli nagkabarangay. Inawagan lakmet. Masapol dati police escort. Sumurot ka kadi? Rumbang lang. Siyak ti mangi daulo kadagiti mang escort iti anak ti Mayora. Narigatan. Sigurado nga adda makunada kanyak. No saan anasaya ti mapasamak kan kwa na. Narding, Dito'y simbahan ti imbaga na pagsisinarakan. Kalpasan na. Aggigiddan tayon ton amapan iti dayja a lugar. Saan mo abaybayan ni Monica, Ising? Wan, Ma'am Chona. Diyak kayat nga dadaka sa mapasamak kan kuana. Iso apag nga asim ko mataawagan na kadagos, no addaman saan anamnamaan ang mapasamak. Apay no sumurot kayo laangan kada kami, Ma'am. Kaya't ko kuma talaga, ngam adda na patag nga asikaswag ita ijay munisipyo. Kasta ka di, Mayora. Wen, Ising, iso asika ti bilbilinak. I'm solid, Don Leon. Ada na patay kasi kaswa kita. Saan ko masangoy bakpakam? Anya, nga Mr. Wong, may papanit negosyo to ti kayat ko pagsarita ta.
Ado pa sa bali altaw, Don Leon. Ada na patay kasi kaswa kita. Anya nga minday ta. Oh, come on, Don Leon. Saras ka di bakakan ka. Mr. Wong. Saan lang si kakasusok ni Koso? Anya ti kayat mo asuwan, Mr. Wong. Kasusok ni Koso ija syutat kayat ko sawen. Agluasa kita, Don Leon. Iso saan ko masango ipakpakam. Ulita kita sole. Pasensya ka talaga. Dili ba ka talaga kan ka, boss? Kabala maya kartali post ni Don Leon. Ibakakmatan kang ka, Maximo. Utag, nasken alamatan. Boss, Bulbulak dala, Don Leon. Kapwa sidag anak na kanyak. Numamwa na kita kami Monica. Palatulong alamidan mi. Tadael diskalte. Isuin pakak, Don Leon. At asikaswag syutat. napamati yung mata ni Don Leon. Boss, Amok saan mamati, Don Leon. Sikolado atap dayjay. Gamti masikolado. Tinatapan nakita kami anak na. Amo, marigatan tayo no ijay syudad. Ti kayat ko. Data mismo timang doktal, Bogi. Anya ti kayat mo asawan, amo. Agluwas taman. Anya. Nangag mo timbagag, Bogi. Ala, mapantan. Sa dinuti ko na mapapanam, Leon, At alos kanya si Kaswan Bigi ni Bogi, Jeshutan. Ang mga numarabyan kami ang makasupli. anya. Ground trip kami laing, Jonah. Sige, aganad ka. Ni Monica, saan mo abay-bayan, Jonah? Ang mga ano niya di mapasamag kinkwana. Wen, Leon, siya kun ti makaammo. Adumat gan tagindag iti dayto a barangay niya, Narding. Boundary dayto yan na barangay, Simon. Sakupan ti sabali nga ili, ti kaabay na lugar. Kasta gayam. Wen, dayto yan tinagbeddangan. Panagkunak. Saan mat delikado dayto a lugar, Narding? Saan tayo magtalaklata? Diyak kaya tag sigurado. Amangan kid dinoan niya ti mapasamak. Monica, balasang ko. Nakaragragsak dagiti nakaawat iti tulong tayo. Ado nga min ti imbingay tayo kadakwada. Kasano, kat nagado tinagapok ni Mr. Wong. Oh, apay ang nagsanaay ka iti naunag yaya. Maamakak nga main. Apay, Ni Sir Leon ti pampanunutok. siya kun ti makaamukan kwa na. Isuad di kay madanagan. Nalagsak kastoy alalamidem, Monica. Ado umili mapalaksak mo. Mabangalan pa iliknam. Pwede na day ta, Mr. Wong. Kat maragsa ka na, tanaayat kamat at tumulong. Of course, Monica. No ado ipaay mo blessing padam tao. Ano mo't blessing maawat mo. Amo, Mr. Wong, bilibak at talagakan ka. Thank you, Monica. Kamadaday dayaw ko alamid mo. Nasingpat ka. Isumadlaw ipatpatag na ka umili. Mr. Wong, Itinabit pa ikadak dito sa Sampal Tolome. Nadlaw ko ado mangipatpatag pamilya lukante. Tamalaksi da singpat. Ken manaktulong kayo. Napintas ka pay. Saan ka kumaungat imbakak? Saan ako ulbot tao? Pagpakakak paiso. Mr. Wong, Talaka napintas ka, Monica. Nakasat laki ti lalaki ayatem. Amin. Napintas ka. Agtultuloy nga tan ti panagsinninged da Monica ken Mr. Wong.
Gagayem, di uliwayan na dinggen, tituloy tinobela tayo na pauluan. Itinagan, ti ama! Itinagan ti Ama! Napalabas. Iti panagsarita da Hepe Salvador ken Padre Simon. Inyubkas ti padi ti riknana, may papanitipan na kapapatay ti suspek iti operasyon ngayon sayangkat dagiti pulis. Inlawlawag mo ti Hepe nga inaramid na lang ti kasayaatan ni nawagas, tapno makontrol da ti sitwasyon. Iti sabalya bangir, inkadang ni Don Leon nga agluwas damat ken ni Bugi, taadanas ken napaliiwan da. Kabayatan na, naikan iti gundaway nga agsarita da Monica ken Mr. Wong. Itagagayem, denggen nyo tituloy tinobela tayo na pauluan. Itinagan, ti ama. Amo, Mr. Wong, bilibak at talaga kan ka. Thank you, Monica. Nga maraday-dayaw ko alamid mo. Nasingpat ka. Iso madlaw ipatpatagdak ka umili. Mr. Wong, Iti nabiit pa kadak dito San Bartolome. Nadlaw ko ado mangipatpatag pamilya lugante. Tamalaksi na singpat kan managtulong kayo. Napintas ka pa eh. Oh, saan ka kumago nga timbakak? Sana kulbot tao. Ipagpakakag paiso. Mr. Wong, Talaga na pintas ka, Monica. Nakasat laki ti lalaki ayatem. Yamin, napintas ka. anya? Naangaw ka gayam, Mr. Wong? Pagpakak lang agpaiso. Siyak makakit kita. Siyak makamu. Isupat siyem kumapagpakak. Oh, kasano nga rodan, Mr. Wong? Naitit tayo amin ang dagiti imat tayo atulong. Inton maminsan tumanan. Okay. Basta pakamuan naklaeng, Monica. Siyak sagana tulong maligligat umili. Anytime. Amo, at datan dito syudad. Binibiit mo ti biyahe, Bogi. Amo, Malagip mo kati day di napananta iti apoteg. wen amo. Ijay ti papananta. Amangan no adda ijay ni Mr. Wong. Sigurado ka kadi saan kayon ang makikonvoy kada kami, Mr. Wong? Saanan, hepe. Agyaman aklangan. Kan may sa balinto dalan mapan pagnanadak. Sa bagay matkidi Awan mo't siguro dakas mapasama kanyak, hepe. Saan tayo nga mo, Mr. Wong? Amuyo met. Nagaduitan dagiti mapaspasamak asaan anasayaat dito'y San Bartolome. At aka si Diyos, hepe. Talabay na mamati kan kuana. Mr. Wong? Sana bale. Awagak dagos si Kano at dadakas mapasamak. Sige nga rod, Mr. Wong. Sika, ti makamo. Jack, may pamaysa ti atensyon ko itar aramidot diti opisina. Kasalukat sa balimot nga minti mapampanunot ko. Agda nagaklakit nga rudan. Gapoy ti kastoy ang mapaspasamak. Ang cellphone ko. Ligayang Leon. Hello, Leon. Jonah, ang biyahe kami niyag subli dito San Bartolome. Kasta ka di? When? Anya nga min at talaga ti inaramid jud ita syudad. Imbagak matengan ka. Ang dalangin na si Kaso. Nalpaskon. Isong agawid kami matlaang kinibuki. O sige nga Rod, Leon. Aganad kayo. Padre Simon, agyaman nag-itipan ang kuyog mo manen kada kami. Awan tirumbang nga pagyamanan, Monica. Araramidak lang tirumbang. Imbagak matankan ka. Nakasaganak ang mga ramid iti amin, tapno maalukoy ko dagiti agindag ditoy.
Ngay subli dati pamati da iti Diyos. Padre, Ket babae ni ti kastangar aramidem, Monica. May ikanak matitigundaway a makisarita kadagiti saan a makimismisa. Mapatibkar ko ti pamati da. Tapno malukoy damat lang nga agdayaw iti Diyos. agyaman no makatulong ak iti araramidam, Padre. Dakkel ti may tulong mo, Monica. Isosapay lakom, ha? Tasaan kamet a mauma iti aramidan. Boss, simang patan dagiti orayan. Nasaya at launay Maximo. Tapno malugyanan linovation simpaan. Sigurado adakkel manen agatad ti gastusan, boss. Don't worry, Maximo. Hawan pa'y kikit kinabaknang ko gastos. Boss, Ngam katukad to kastoy alalamidak ti daktakkel pa'y kwalta mapastlek ko negosyo. sabagay, husto ka, boss. Mala, iba ka malumwalakon. Kasalita kita, katakukuyog kami mapansimpaan. Nasayaan mo't no kastagayam anak kaipaay kayo manan iti tulong, iha. Talagaan na imnas itirik na ti tumulong, Mama. Naku namon, iha. Nang runa no makitam ti isam, dagiti agkasapulan a matulungam. Uwan nga rod, Mama. Oh, kasano nga roden, iha? Agawid kayo ka din? Ayan nising. Aday di kotse. Mama, nabayagan asaan ta naglang anangan iti paborito ta a restaurant. Isa adi magas kami dito opisina. Tabarang saan ka abisi. Ha? Ah, day talagayam. Sige, iha. Mapantayo nga rod kada ising. Una yan, Mr. Wong. Talaga kaya't mo amaramid adagos ti karim, ah? Padle, no siyak tinagkali. Masapol matungpal. Nang luna pala simpaan yung kalik. Mr. Wong, Bad iti business no saan matungpal kali, Padle. kasta ka di? Wen, Padle. Badlak kasta ni Kosyo. Itapay lang. Agyaman akon kan ka, Mr. Wong. Dakil at tulong para iti simbahan ti kastoy nga aramidan. Anytime, Padle. Basta da masapol simpaan. Saan ka agdwa-dwa asidag kanyak. Saganak tulong. Anytime, Padle. Amo, Ma'am Jonah. Nabayagan asaan ang napasamak ti kastoy. Ising. Nabayagan day dinaudi nga imay kayo dito ikin ni Monica. Wan nga rod. Kumusta mo tinapanan nyo? Ayos mo't, Ma'am Jonah. Naragsak dagiti tinulungan da Monica. Nang runak ado tinaited da atulong. Tanagado ti inayon ni Mr. Wong. Ha? Ni Mr. Wong? Ma'am Jonah. Ma'am Jonah. Adda ka di parikot may papankin ni Mr. Wong? Awan ba't kat di, ising? Ne, aday ta ni Monica, naggapo iti restroom. Maka-order tayon, ising. No ni Mr. Wong tinagsao, talaga atong palan na, Simon. Kasta mo tinadlaw ko kan kuha na narding. Dakal matiyaman ko kankwana. Gapo kadagiti donar na para kada kami. Wen, amo kundi may papan kadagiti bulletproof vest. Dakal atulong kadagiti operasyon mi dagijay. Kasapulan nyo talaga iti trabaho yung dagijay, narding. Wen, Simon. May nga elf ang naglaon kadagiti construction materials tinagsardang iti batog ti simbaan. Dagita lakid din ti maaramat a materyales. Mabit lang, ha? Isurok no sa dino ti pangitambakan da. Tapno sana makaisturbo nga uray at dan tumisa. Anya chiko nam yaya ising? Uray ni mamam. Nadlaw ko ang nagsarimadeng itay nadakamat ko kankwa na akadwa tayo ni Mr. Wong. Anya? Day tati agpaiso. Kung nagtumat ngamin.
At dalakit di ti amuda asanda nga ibagbaga kanyak. Monica, Naskan ang maduktalak dayta. Naskan ang maamuak. No anya ti ilinlimad da mga. Ni Don Leon. Hello, Don Leon. Mr. Wong, kumusta? Ayan mo ita. Apa interesado ka mga ayan ko? Sikamat, Mr. Wong. Apay akas tati sa lutson mo. Kasano? Kas lang amin kaya't mo amuin amin kalaw ko. Oh, come on, Mr. Wong. Sana kasta. Kaya't kalay nga makasarita may papanin di negosyo. Iso kayat ko amamuan no sa tinutayan mo. Hada ko nito San Bartolome. Kasta ka di. Don Leon. Saan pa ita panagsalita ta? Ada pa yas asikaswag. Lating itak, Don Leon. Apay adi ka pa'y maturog, Leon. Sigurado ang nabannog ka iti biyahe. Amok asan aday ito iti umno ka nito. Ngamdyak kaya ti aglibakan ka. Ta sigurado akaungat naktumanan. Anya ti kayat mo asawan. Iti panangted da Monica iti tulong kadagiti agkasapulan. Naamuak akadwada manan ni Mr. Wong. Anya? Talaga natanggan ti ulo ni Monica. Ulitek, jak kayat ti agilimad kan ka. Kasano nga taaya ang matubngar ko ni Monica at din akong questionaran pa iya. Anya ti rumbang aramidak. Kumusta, Claulaw, Maximo? Naka-alerto dagiti tao tayo, boss. Good. Kaya't ko kanayon kasta alamidyo. Nagsigurado kayo. Saan kayo agtalaklatan? Abangan at atakas plano dahichay, Don Leon. Boss, Saan lumbang mamaysa na tayo, Don Leon? Notoso dahichay. Lumbang natustuso tayo pay. di kagdanag, boss. Saan niya baybayan ti trabaho mi? Siguraduan mi nga awan ti dakas ang mapasama. Kung nagtungat ngamin. Ada tao iti hardin. Sana ngagpadlaw. Da papa kan mangbugi. Anya nga tati pagsarsaritaan da. Ikagumaak ti umasidag kadakwada. Barang maalingag kuno anyaman ti pagsarsaritaan da. Adakturong dito ayan ko. Amang ano ni mama, saan arumbang amakita na? Naskal masapata mapansimpaan, Maximo. Kaya't ko makita na kay Padli Simon. Tapno adada mahalak talag na. Sikat matungpal, boss. Naska na mamuam tinyawag dagiti kakadwa ija syudad. Anya dayta, Maximo. Nasiputan da kano ti may sa alugan nga umar arubayan iti bodega. Inyawag da kanyak ti plate number na, boss. Ket no sana ka mariro, lugan ni Don Leon dayjay. Anya? Makita, Maximo. Husto imbagakan ka. Sigurado kaya't amuan Don Leon apa imbagak na panaksutad. Sigurado dahil lason no apay napanmat Don Leon sotad. Maximo, kastoy kaya't ko alamidam. Ngamnas ka na nadka tapno saan ka mabisto. Anya dayta, boss. Dumga ka na impag. Tapno mawarami baka. Dagado dagito'y papeles nga ananak. Tapno maamuak na anya dagiti rumba nga aprobarak. Wano saan ko nga ikan iti atensyon. Sa bagay, kasta talaga ti trabaho. Uray pa'y no imbaga ti staff ko apirma laangan ti kasapulan. Diyak kaya ti agtalaglatan. Narigatan,
Ang mga noadan tupay saan anasaya at amapasamak, kat siyak ti madaksan. Naskan nga i-double check ko amin dagitoy. Siya kun ti mang subat. Rimor nga min ti sekretariat. Mayor's office, hello. Mayora Rugante. Amo may ti palimad ti asawa. Anya? Anya taramiden ni Mayora Rugante iti daytagun daway. Gagayem di uliwaya na dinggen tituloy tinobela tayo na paulwan. Itinagan ti ama. Nobela ni Ferdinand Feria. Musika ken iti direksyon ni June Rebotazo. Computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon.